ntabwo bareba ko umuntu afite amafaranga, ntibareba ko umuntu ari ahantu akomoka, bareba ko umwuka w'Imana ubashimye. Stefano rero yari mu badiyakoni ba mbere 7 batoranije. Nubwo bari batoranijwe, ntabwo kwari kugabura gusa, ntabwo kwari gukora imirimo gufasha abakene gusa, ngo bari bafite n'impano z'Imana. Stefano rero ngo abwiriza ubutumwa bwiza, ngo haza imice y'abantu bo mu idini rya sinagogi, idini ry'Abayuda. Ubundi umwasi w'itorero ni idini ry'Abayuda. Abanyedini b'isinagogi bari bubatse ku mihango, bari bibatse kuri Mose, bari abafarisayo, barimo abafarisayo, harimo abasadukayo, harimo amaherode, harimo abanditsi, harimo imico myinshi muri iri torero. None ngo Stefano ngo atangura kubwiriza ubutumwa, ngo haza imice y'abantu 5 baza ngo baje impaka na Stefano, ariko ntibashobora gutsinda Stefano ngo kuko ubwenge n'umwuka w'Imana ngo byakoresha Stefano ngo byatumye batabasha kumutsinda. Ngo babonye ko batamutsinze, ngo baje inama, ngo bafatamwe abagabo, ngo barabosha, ngo bagira umugambi wo kuzamubeshera, wo kuzamugambanira, ngo bagenda kumugambanira mu bayobozi yuko Stefano arimwo yigisha inyigisho zo gutandukanya, zo gukura Abayuda mu idini ryabo. Ngo basadukayo ibintu ngo bamaze kubabwira aya makuru byo kongeye kubigenza, ngo basadukayo ngo byarabanezereje. Umva idini ry'Abayuda, ngene idini ry'Abafarisayo, idini ribi, ni idini rigambana, idini ritagira urukundo, idini ridafasha imfubyi. Bamaze kumugeza ngo mu rukiko, Stefano kuko yari yuzuye umwuka wera, kuko yari umuntu yahamagawe n'Imana atahamagawe n'abantu, Stefano ngo ahagaze imbere y'urukiko, abantu bose ngo baramurebye, ngo bamurebye babona mu maso marayika mu maso ya Stefano. Idini ry'Abayuda, Abayuda bari bafite ibintu bibiri bitari byiza. Icyambere, bizera yuko Imana iba mu rusengero rw'i Yerusalemu gusa, ntabwo bavyemera. Icya kabiri, ntibigera bemera ko Imana ibatumaho umuvugishwa canke umuhanuzi, ntibavyemera. Arangije Stefano arababwira ati impamvu ati ntabwo bitanga uyu munsi, mwahereye kera mwica abahanuzi babatumaho, ati niyo mpamvu mwishe na Yesu. Ngo Stefano ngo amaze kurangiza, Stefano bamwisha amaze kurangiza kubabwiriza, ngo amaze kurangiza kubabwiriza, barangije ngo bamugwaho. Stefano ngo bamwicisha amabuye. Stefano ngo bamaze barimo bamwicisha amabuye kuko yarengeje amaso, arenza amaso abantu bamutera amabuye. Stefano ngo arengeje amaso bamutera amabuye, yabonye ibintu bine. Umva ikintu cya mbere, iyo umuntu arengeje amaso ibintu arimo arabona, abona ibi bintu bine. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Turashimiye inshuti zacu za gusenga everyday muri ku mpande zine zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Europe, abari mu Rwanda. Mwese Imana y'umwijuru mugisha cyane, turabashimiye cyane ingene mugenda mudukurikirana ku biganiro tugenda tubagezaho. Imana y'umwijuru ibaho umugisha cyane. Abakanda subscribe, amaze ukanda subscribe, turabashimiye. Imana y'umwijuru umugisha. Abakora share turabashimiye cyane. Nange mutaranakora na subscribe, turabasabye mukore subscribe kugira ngo muzaze mu notification, muzaze mubona ubutumwa bitabagoye. Imana y'umwijuru umugisha cyane. Nitwa Manirakiza Edouard. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice 7 umurongo wa 54. Bavyumvise barebwa mu mitima, bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye mpwemu yera, ahanga amaso mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati he, mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Uyu ni Luka yanditse kino gitabo. Luka yari dogiteri, uyu Luka yari umugiriki, niwe yanditse ubutumwa bwiza bwa Luka. Yari mu yandikira umuntu yari akomeye mu butegetsi bwa Roma yitwa Teofile. Aramwandikira rero, amwandikira mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Luka, amwandikira ngene Yesu yavutse, n'ingene yakoze imirimo, n'ingene yapfuye, n'ingene yazutse. Noneho akomerezaho n'igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, amubwira ingene itorero ryavutse,
amubwira ingene itorero rya mbere intumwa zuzuye umwuka wera, n'aya magambo dusomye amusobanurira kugeza aho igitabo cyakozwe kirangirira, gere muyandikira umuntu witwa Tofile. Yandika rero iki gitabo yacanditse mu mwaka wa 60 nyuma y'ivuka rya Yesu. Uyu rero Luka yanditse kino gitabo harimo amagambo akomeye. Iyo usomye igitabo cyakozwe intumwa ubasha kumenya izi zandiko za Paulo zose uko ari 13 iyo ugisomye neza. Rero Luka yari umuhanga cyane mu bintu yanditse. Iki gice dusomye cya 7 tubonye umuntu yitwa Stefano. Uyu Stefano yari umudiyakoni mu badiyakoni ba mbere. Ingene bahamagara abadiyakoni canke batoranya abadiyakoni, babanza bakareba imico myiza, bakareba ingeso, bakareba ingene abana n'abandi mu miryango, bakareba ingene uyu muntu ayobora neza urugo rwiwe, bakareba ubushobozi afite, bakareba nuko yuzuye umwuka wera. Rero intumwa za mbere kubwo imirimo yari ibaye maze kubana myinshi, kandi hariho abakene bashaka ngo bashaka abantu bashaka kubafasha, kuko batari kureka gukomeza babwiriza ubutumwa no kugabura ijambo ry'Imana, byabaye ngombwa yuko batoranya bashaka abantu tuvuze bafite imico myiza. Noneho ngo barabatoranya ngo bateranye itorero, ngo bamaze gutoranya itorero bashakamwe abantu bafite imico myiza, bashakamwe abantu buzuye umwuka wera, bashaka abantu bafite ingeso nziza. Bamaze kubatoranya ngo barasenga kugira ngo babemeze, babanza bakareba ko umwuka w'Imana abashimye. Ntabwo bareba ko umuntu afite amafaranga, ntibareba ko umuntu ari ahantu akomoka, bareba ko umwuka w'Imana ubashimye. Stefano rero yari mu badiyakoni ba mbere 7 batoranije. Bamaze kubatoranya, ntabwo abadiyakoni nubwo bari batoranijwe, ntabwo kwari kugabura gusa, ntabwo kwari gukora imirimo gufasha abakene gusa, ngo bari bafite n'impano z'Imana. Stefano ngo yari afite impano z'Imana, ngo ndetse yakoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza. Yari afite ngo ubwenge bukomeye Stefano rero niko guhaguruka ngo abwiriza ubutumwa bwiza. Abwiriza ubutumwa bwiza kubwo ngo itorero ico gihe ngo abantu Kristo ngo baba mu rusengero. Ariko kuko Stefano yari mu mwuka w'Imana, yashoboye kubwiriza ubutumwa ngo imigozi ngo yari ibaboshe ngo iracikagurika. Ngo abantu barabohoka, ngo bumva bararuhuse mu mutima ku bwa Stefano. Stefano rero ngo abwiriza ubutumwa bwiza, ngo haza imice y'abantu bo mu idini rya sinagogi, idini ry'Abayuda. Ubundi umwasi w'itorero ni idini ry'Abayuda. Noneho uyu Stefano yari mu itorero rya Kristo, itorero rigendera ku migenzo, rigendera uko Kristo yagigishije. Stefano rero abwiriza ubutumwa bwiza, yari afite ikibazo gikomeye, kuko yo mwarabwiriza hariho abanyedini b'isinagogi bari bubatse ku mihango, bari bibatse kuri Mose, bari bubatse abanyedini b'isinagogi, bari abafarisayo, barimo abafarisayo, harimo abasadukayo, harimo amaherode, harimo abanditsi, harimo imico myinshi muri iri torero, muri iri sinagogi. None ngo Stefano ngo atangura kubwiriza ubutumwa, ngo haza imice y'abantu 5 baza ngo baje impaka na Stefano, ariko ntibashobora gutsinda Stefano ngo kuko ubwenge n'umwuka w'Imana ngo byakoresha Stefano ngo byatumye batabasha kumutsinda. Ngo babonye ko batamutsinze, ngo baje inama, ngo bafatamwe abagabo, ngo barabosha, ngo bagira umugambi wo kuzamubeshera, wo kuzamugambanira, ngo bagenda kumugambanira mu bayobozi yuko Stefano arimo yigisha inyigisho zo gutandukanya, zo gukura Abayuda mu idini ryabo. Bavuga yuko ati muzavuga yuko uyu muntu mwamubonye atuka itorero, atuka urusengero rw'i Yerusalemu, atuka n'Imana na Mose. Abo bantu ngo baragenda ngo boshe n'abayobozi b'abanyedini b'abasadukayo,
ngo abasadukayo ibintu byara ngo bamaze kubabwira aya makuru byo kongeye kubigenza ngo abasadukayo ngo byarabanezereje. Umva idini ry'abayuda, idini ry'abaYuda ngene idini ry'abafarisayo, idini ribi, ni idini rigambana, idini ritagira urukundo, idini ridafasha imfubyi, idini ribi, idini ryubakiye ku mihango gusa, ariko idini ritagira urukundo. Ariko umve iri torero rya Kristo mbere yuko batora abadiyakoni ngo bakristo baho hambere bafata ngo ibyabo bakagurisha ngo barasangira. Urumva hari hitandukaniro hagati y'itorero ry'abayuda n'itorero rya Kristo. Noneho ngo baje kumugambanira ngo bamujana mu rukiko. Uru rukiko baramujanye bajanye Stefano, nta kindi bamugiye kumurega ngo bamugeza mu rukiko. Bamaze kumugeza ngo mu rukiko, Stefano kuko yari yuzuye umwuka wera, kuko yari umuntu yahamagawe n'Imana atahamagawe n'abantu, Stefano ngo ahagaze imbere y'urukiko. Abantu bose ngo baramurebye, ngo bamurebye babona mu maso ngo marayika mu maso ya Stefano. Ngo batangura kumucinca, bamucinca ko yatutse urusengero rw'i Yerusalemu, ko yatutse na Mose. Ariko Stefano yuzuye umwuka w'Imana, ngo abantu bamurebye babona marayika mu maso. Iri torero, iri dini ry'abayuda, abayuda barafite ibintu bibiri bitari byiza. Icyambere, bizera yuko Imana iba mu rusengero rw'i Yerusalemu gusa, ntibemera ko Imana yavugira ahandi, ntabwo bavyemera. Icyakabiri, ntibigera bemera ko Imana ibatumaho umuvugishwa canke umuhanuzi, ntibavyemera. Niyo mpamvu bari bafite ubuyobe bukomeye. Ariko bibagiye nubwo bari Kanani bari bahari, kuko Imana yari yarasezeraniye Aburahamu. Mesopotamiya, Imana yari kumwe na Aburahamu. Mwibuke ngene Abisirayeli bagurishije mwene wabo Yosefu, bamugurisha ava Kanani aja muri Egiputa. Ariko no muri Egiputa Imana yari kumwe na Yosefu. Imana ntabwo yabiye Yerusalemu gusa, Imana ibera hose icyarimwe. Imana nishimwe, ntabwo ibi Yerusalemu gusa. Rero aba bayuda bemera yuko Imana iba mu rusengero rwabo. Umve ngene idini ry'abayuda ngene rimeze, ryemera ko Imana ibi wabo gusa, ariko Imana ibonekera hose. Abayuda rero bari bazi ko Imana ivugira i Yerusalemu gusa. Ariko mwibuke na Mose, mwibuke ngene Mose yavuye agahunga kamara mu butayu imyaka 40. Ariko no muri imyaka 40 Imana yari kumwe na Mose. Imana nishimwe. Stefano noneho ngo baramucinca, bamaze kumucinca ngo bamuhagarika imbere y'urukiko. Bamaze kumuhagarika imbere y'urukiko, Stefano ngo atangura kwiregura kwa Stefano. Amagambo yagaragara ntabwo kwari kugira ngo abantu bamwemere. Yatanguye kubabwiriza, atangura kubabwiriza ingene Imana yahamagaye Aburahamu. Arazamuka arababwira ingene bageze mu gihugu cy'amasezerano. Arabazamuka arababwira. Arangije Stefano arababwira ati impamvu ati ntabwo bitanga uyu munsi, mwahereye kera mwica abahanuzi babatumaho, ati niyo mpamvu mwishe na Yesu. Ngo Stefano ngo amaze kurangiza, Stefano bamwisha amaze kurangiza kubabwiriza, ngo amaze kurangiza kubabwiriza, barangije ngo bamugwaho. Stefano ngo bamwicisha amabuye. Stefano ngo bamaze barimo bamwicisha amabuye kuko yarengeje amaso, arenza amaso abantu bamutera amabuye. Stefano ngo arengeje amaso bamutera amabuye, yabonye ibintu bine. Umva ikintu cyambere, Stefano amaze kurenza abantu amaso, yuzuye umwuka wera, Imana nishimwe. Icyakabiri, amaze kurenza amaso yabonye ijuru rikingutse, Imana nishimwe. Icyagatatu, amaze kurenza amaso yabonye ngo ubwiza bw'Imana. Ubwa kane, amaze kurenza amaso yabonye Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Ibi ni ibintu bine. Iyo umuntu arengeje amaso ibintu arimwe arabona, abona ibi bintu bine, yuzura umwuka w'Imana, abona ubwiza bw'Imana, abona ijuru rikingutse, abona Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Imana nishimwe. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo rivuga ngo renza amaso ivyo ubona Imana. Imana nishimwe. Renza amaso ivyo ubona Imana. Imana nishimwe.
muri iki gitondo ndakwifurije wowe unteze amatwi ukurikiye gusenga everyday urenza amaso ivyo ubona Imana nishimwe. Stefano dusumye nyene Stefano yarengeje amaso abari uwamutera amabuye amaze kurenza amaso Imana nishimwe abona ubwiza bw'Imana. Renza amaso ivyo ubona Imana nishimwe. Yesu ngo barimwo baramubamba yarengeje amaso amubamba arangije kurenza amaso ikintu yakoze yarabasengeye aravuga ngo data ntubabareke iki cyaha kuko yarengeje amaso. Nawe mwene data unteze amatwi renza amaso ivyo ubona Imana nishimwe. Shadrake na Meshake na Abedenego ngo umwami yashinze igishushanyo ategeka yuko abantu bose bagomba kukiramya ariko Shadrake na Meshake na Abedenego kuko bari bazi Imana yabo biravuga ngo bazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora ivy'ubutwari. Niyo mpamvu Shadrake na Meshake na Abedenego bafashe icemezo yuko batagomba gusenga iyindi mana kuko niko amabwiriza niko yavuga ngo ntimukagire izindi mana musenga canke mufukamire. Niyo mpamvu bo bafata icemezo yo kudasenga kandi umwami yarashizeho itegeko yuko abantu batagomba gusenga kubararira ico gishushanyo bagomba gupfa kandi urupfu bagomba gupfa bagomba kuja mwitanure rya kumuriro kandi uwo muriro wari umaze kwakwa wari uhari ngo bavuza impanda abantu bose bakubarara. Ariko Shadrake na Meshake na Abedenego Imana nishimwe barenza amaso ivyo vy'umuriro baguma bakomera ku Mana yabo ngo bagenda kubarega ku mwami. Umwami ngo arabahamagara arababwira ati Shadrake na Meshake na Abedenego mwabigize ibintu vy'imikino ese je witegeko je umwami Nebukadineza natanga mwebwe mwarihindura ese ninde yabasha kubakura mu maboko yanje? Ariko Shadrake na Meshake na Abedenego baramubwira bati kuri iryo jambo ntabwo turinda kugira ikindi tuvuga ati Imana twizeye ibasha kudukiza uwo muriro kandi ibasha no kudukiza mu maboko yawe kandi nubwo itadukiza ntidushobora kubaranira ico gishushanyo. Ngo barenza amaso ivyo noneho ngo arangije atanga itegeko ngo barababoha. Bamaze kubaboha ngo babaha abasirikare ngo itanure bahise bajyatsa bararicana riragurumana inshuro 7 ababajugunyeyo nibo bahiye. Ngo barangije Stefano ngo barangije bamaze kubajugunya mu Shadrake na Meshake na Abedenego bageze mu muriro basanzemwo Yesu kuko warengeje amaso basanze Yesu mu muriro. Ngo umwami ngo yitegereje ngo arebye aravuga ngo ese hitwatayemwe abantu batatu ko mbona umuntu agira 4 kandi asa n'umwana w'Imana. Aravuga ngo ni mu basohore ngo barabasohora ngo babarebye basanga nta kintu ngo babaye ngo umwami nta n'umwosi ngo ubagaragaraho. Ngo arangije atanga itegeko ati ndabivuze jewe Nebukadineza nta yindi Imana ikwiye gusengwa kiretse Imana ya Shadrake na Meshake na Abedenego. Ubutasenga Imana ya Shadrake na Meshake na Abedenego uwazicwa urugo rwiwe tuzarusenya kuko nta yindi Imana ikwiye gusenya. Aravuga ngo nta yindi Imana iriho kwisi ishobora gukiza abantu muri ubu buryo kiretse Imana ya Shadrake na Meshake na Abedenego. Ngo arangije ngo ahita bazamura. Umva urengeje amaso iyo urengeje amaso Imana nitifi kuzamura. Renza amaso ivyo Imana ikuzamure. Renza amaso ivyo urimo areba Imana ikuzamure. Renza amaso ivyo urimo areba Imana nishimwe. Iyo usomye mu gitabo cyo kubara igice cya 14 turabona amakuru y'abantu Mose yohereje ngo baje gutata igihugu ca Kanani. Ngo bageze muri ico guci Kanani basanga ngo y'abanaki ngo basanze y'abanaki bazana makuru ngo atandukanye ari abantu 10 babiri bazana amakuru abandi 10 bazana amakuru. Aba10 baza babwira Abisirayeli bati igihugu twagiye gutata ni igihugu ciza cyane ni igihugu kirimo amata n'ubuki ariko iki gihugu kirimo abanaki twire tumeze nk'inziga imbere yabo. Ngo Abisirayeli ngo bararira umugabo n'umugore n'umwana ngo baje imbere y'urugi ngo bararira ngo barira bavuga ngo si Imana tujana muri igihugu twicira gute. Ariko Yosuwa na Kalebu barenza amaso ivyo bavuga ijambo rikomeye baravuga ngo iyo Mana nimbi twishimiye ico gihugu tuzakijamwo nimbi twishimiye Imana izatujana muri iki gihugu. Barenza amaso ivyo bamaze kurenza amaso ivyo Imana yarabarengeye
Imana yarabatabaye. Renza amaso ibyo mwene data, renza amaso ibyo wa mama, renza amaso wa mugabo, renza amaso ibyo ubona Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Imana nishimwe. Iyo usomye muri Luka igice cha 15:35 uhereye kuri aya uzasanga amakuru y'impumyi yitwa Barutimayi. Impumyi yitwa Barutimayi yari imaze igihe kirekire, yari impumyi, yarasegerereza gusa, yari yicaye ngo ku nzira yerekeza i Yerusalemu. Yesu arimo agenda i Yerusalemu. Iki ni igitangaza cya 32 Yesu yakoze, ni igitangaza cya 32 Yesu yakoze mbere y'uko apfa. Kuko Yesu mbere y'uko apfa yakoze ibitangaza bitatu. Yakoze igitangaza cya Barutimayi cyo guhumura impumyi. Igitangaza cya kabiri Yesu yakoze igitangaza cy'umutini. Igitangaza cya gatatu Yesu yakoze igitangaza mu ishamba rya Getsemani, aho yafashe kwa gutwi akagusubiza kuri wa mugaragu Petero yaciye ugutwi. Ibi ni ibitangaza bitatu bikomeye. Igitangaza cya mbere, iyo utarebye Yesu noneho ntumwumve. Iyo utarebye Yesu nturamwumve, uhinduka ingumba mu buryo bwo mu mwuka. Rero iki ni igitangaza cya 32 Yesu yarakoze. ngo ageze ngo hafi y'Yeriko, ngo hari impumyi yasegereza ngo yitwa Barutimayi. Bamubwira yuko Yesu aje. Ngo yumvise ko Yesu aje, ngo atangura gutaka, aravuga ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Ngo abantu bari imbere ngo baramucecekesha. Ariko iyi mpumyi Barutimayi arenza amaso ibyo. Arenza amaso barimo baramucecekesha. Arenza amaso ibyo, arakomeza aratitiriza, arakomeza arasemera avuga ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu ngo aramwumva. Yesu ngo amaze kumwumva aravuga ngo urashaka iki? Aramubwira ngo nshaka guhumuka. Yesu aramubwira ngo genda ukwizera kwawe kuragukijije. Renza amaso ibyo, ntiwumve ibyo barimo barakubwira, ntiwumve barimo baragucecekesha. Wowe renza amaso ibyo ubona Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Imana nishimwe. Imana nishimwe. Renza amaso ibyo ubona Imana. Utarengeje amaso ntiwobona Imana. Gira ibintu warenza amaso. Renza amaso ibyo urimo wabonesha amaso ubona Imana. Imana nishimwe. Petero mu gihe kimwe ngo Yesu ngo yarababwiye ngo hari nimugoroba. Yesu yarangije gukora igitangaza, amaze kurangiza kugaburira abantu 4,000. Ngo arangije abwira abigisha ngo bikire mu nyanja bambuke ngo bagere hakurya. Yesu abwira ati, mwe mugenda jewe sezera itorero. Ngo barambuka, we Yesu ngo ashaka kuja gusenga. Yesu ngo arangije gusezera itorero, ngo azamuka umusozi wenyene gusenga. Ngo abigisha bikira mu nyanja. Ngo bakinjira mu nyanja, ngo bahuba n'umuraba. Umuraba urabakubita mu nyanja kuva saa 12 umuraba urabakubita. Yesu ari gusenga Bibiliya avuga ngo Yesu yaje kumuteramyi agira 4, ku munyezamu agira 4. Ni ukuvuga ngo hagati ya saa 9 na saa 11 na saa 12 nico gihe Yesu yaje, bari bakubitise mu nyanja. Ngo Yesu ngo aje ngo atahugendera hejuru y'amazi. Ngo bamubonye ngo bibaza ngo ni dayimoni cyane n'umuzimu. Ngo barangije ngo barataka. Yesu aravuga ati, nimuhumure ni jewe, ahantu ngeze ibintu birahinduka. Ngo Petero aramubwira ati, noneho nimba ari wowe ubivuze mbwira nze. Ngo Petero noneho ngo areba Yesu mu maso, ngo atahugendera hejuru y'amazi. Ngo akura amaso kuri Yesu, areba hasi, areba imiraba. Atangira araroma, araruhama. Ngo arataka ati, Yesu ntabara. Kubera iki? Petero yakuye amaso kuri Yesu. Iyo ukuye amaso kuri Yesu yase kurenza amaso, yarenza amaso imiraba, yari komeza akagendera hejuru y'amazi. Ariko yakuye amaso kuri Yesu. Renza amaso ibyo ibintu biri imbere yawe bimeze nk'imiraba ubona Imana. Renza amaso ibyo ubona Imana. Kuko iyo urengeje amaso ibyo ureba ugira ukwizera. Iyo urengeje amaso nta majwi agutsinda. Renza amaso ibyo ubona Imana. Imana nishimwe. Ndakwifurije kurenza amaso. Renza amaso ibyo ubona Imana. Utarengeje amaso ibyo ntiwobona Imana. Utarengeje amaso ibyo wareba muri iki gihe ntabwo wabona Imana. Wakwamuhanza amaso ahugira nabi ntiwabona Imana. Wakwamye uhanga amaso comment za kino gihe ntiwobona Imana. Wakwama uhanze amaso ibibazo ubukene urimo urareba ntabwo wabona Imana. Ariko renza amaso ibyo ubona Imana.
renza amaso abarimo kugambana ku kazi, renza amaso abona batakwifuriza neza, renza amaso ivyo ubona Imana. Nurenza amaso ivyo urabona Imana. Imana yo mwijuru ikumera umugisha cyane. Ndakwifurije kurenza amaso. Paulo arimo bamujana, Paulo arimo yerekeza i Yerusalemu, ngo umuhanuzi Agabo yarahanuye. Arahanura ngo aramubwira ati Paulo ati nye n'umukandara niko bazamugenza nagera i Yerusalemu bazamuboha. Ngo abigisha ngo barangije babwira Paulo bamubwira ati Paulo we ntuje Yerusalemu, urabizi yuko umuhanuzi yitwa Agabo n'umuhanuzi ahanura ibintu bisohora, uramenya neza ntujeyo. Paulo arababwira ati rero mureke kuntera ubwoba, ntabwo niteguriye gufungwa gusa, ahubwo niteguye no gupfa. Umva umuntu yakuze mu buryo bw'umwuka. Paulo arenza amaso ivyo abona Imana. Nawe ndakwifurije mwene data unteze amatwi, urenza amaso ivyo ubona Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese wo mwijuru, tugushimiye igitondo ciza, tugushimiye ku magambo meza. Mana reka uyu muntu yaracize intege, reka umwongera imbaraga. Uyu muntu umuha imbaraga zo kurenza amaso ibintu yemwe arareba. Yarimo abona ibintu bidashoboka, yarimo abona ibintu by'imiraba imbere yiwe, ariko ndasenza muri iki gitondo muhumura amaso ahumuke, kuko igihe kimwe ngo Gehazi yabonye ingabo nyinshi z'Abasiriya, ngo abwira Elisa ati reba ziriya ngabo ngene zingana. Ngo Elisa arabwira ngo Mana humura amaso Gehazi. Ngo Gehazi amaze gufunguka amaso, amaze guhumuka amaso, abona ingabo nyinshi. Abantu bahumure babone ko hari izindi ngabo, babone ko hari ubutabazi, babone yuko utabataye, ko no mu kibazo uba uri kumwe n'umuntu. Ndagushimiye muri iki gitondo kukoze imirimo n'ibitangaza, ko abantu bahaye imbaraga zo kurenza amaso ivyo bari bamaze iminsi babona vyari bateye ubwoba, mu izina rya Yesu, amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.